Izvini. U izgledu došao Informer. Informer. Da snimi. A ne znam. Ne, moram da potvrdim, ako jeste, odmah zovem ljude. U izgledu došao TV Informer. A problem je to što niste bili ovdje kad je bilo 10.000 ljudi. Nego ćete sad kad je bilo 100 ljudi da snimate. Bila tamo kako nisam. Jesi bio? Ok, ne, radite svoj posao. Samo da snimimo. Evo, upravo me ometaju, ja ću sad da pokažem, ovo je moj kolega, a sad da bežim, Ne bežim, evo, ajde neka, evo, ne bežim. Aleksandar Vučić je najveći kriminalac u Srbiji, zbog njega smo ovdje. Evo, kazali smo ovdje. Ja vas nisam vidio. Ja vas nisam vidio, ja ne kažem da nisam vidio. Sad sam. Da ja pričam. Evo, koliko ima ljudi? Evo, recite mi vi. Sad ima oko 100 do 200. 100 do 200, prema njihovim izgledima. Sad, ali ih je bilo i 10.000 ovdje napred. Ovdje, da, bilo džusu. Pa ja sam veza, vaš kolega kaže 100. Ajde. Ne, Informer. Evo kolege koji su došli da me posmatraju što ja pričam, sami kažu 100. Ne, ali ja, što nije, ali bilo 10.000. Informer! Ovo je ljudi gore spavaju na klupama jer ne mogu da Informer. A što se vi bojite Informera? Ne bojimo se Informera, mi smo samo došli. Čemu je problem? Što mi ne možemo da obaveštavamo? Ljudi, daj da vidim kako će pitanje ovo objektivno novinarstvo da postavi novinar. Dobar, A vi ste novinar, šta radite na protestu? pa ne radi kao novinar, A vi ste video produkcija? Ne, ja nisam video produkcija, ja sam osoba koja će A vi ste osoba koja se baje, a što vi ovdje posmatrate meni? Pogledajte kako je meni lepo. Pogledajte koliko ja imam divnih. Donesite im vodu, slatku. Da li ja radim da jedem priču? A vi? A da li vi Ali želite? litijum se ne jede ako nisam šta. A da li vi želite da jedete jer se hranite od promocije litijuma? To je vrlo intelektualno kao što vidite. Znači, dobro, ljubi brat, ljubi sestra i vas, ali zaista... Ljudi, ovo treba da se ljubi! Dajte za gospodu, dajte vaša djeca, gospodu! Dajte litijum! Ja ne mogu Po meni Sanu, molim. Hvala što ste došli. Lagano nam dovedite. Hvala što ste došli. Ja obaveštavam gledao Nemoj. Vidiš da? Pazite da ne padnete. Ne padnete, posle će biti Ne prilazite sa slikama nama, gospodine. Ne treba da... Mi dobijamo tužbe protiv vaše zemlje.
Mi dobijamo tužbe. Evo, neka gledalci vide, ovo je baš... Ćao Vučićeviću, pozdravio te moj otac. Ovo je baš sve... Bez fizičkog Pazi, da ne padne, paše, nemoj da... Zatvor, odmah, ajde. Ne, hoću da Nacio si je napravo. Nacio si. Ona hoće. A organizator protesta, kako je juče najavljen prvi među jednakima, Zlatko Kokanović iz Udruženja Ne damo Jadar je u studiju. Dobroveče, hvala vam što ste ovdje. Dobroveče i hvala na pozivu. Jesu li vas prvo to, da vas pitam, ovo hapšenja iznenadila ili ste ih očekivali? Pa to je bilo za očekivati zadnjih 50 dana. Mi smo na meti režimskih medija i vrha države, tako da za očekivati je, mada nemamo problem sa tim. Neka svako radi svoj posao, nije uopšte problem, ali da ne bude zakon selektivan. Znači da se primjenjuje prema svima jednako. Kad to kažete, s obzirom da ste 2 puta bili u BIA, to smo ispratili kao vez, da ste upozoravani da je to protivzakonito, to vi ste sami na izvestan način ironično juče na protestu pitali jeste vi spremni ljudi da bi protivzakonito blokiramo i radimo šta treba dalje da se radi, jeste li onda spremni da i sami budete uhapšeni? Očekujete li da vi... Naravno, nemam problem nikakav, znači nikakav problem nemam, znači i da me uhapsi, da me prevedu šta god, ja sam sa strahom završio, znači to za mene više ne postoji. Ja imam svoj cilj i naša organizacije imamo naš cilj, a to je cilj da branimo državu od ove vlasti. Jer oni su okupirali našu državu, potpisali su kapitulaciju države, premijer Miloš Vučević je potpisao uredbu kojom se oživljava prostorni plan područja posebne namjene projekta Jadar i to je za nas
okupacija. Svi ministri u vladi na svojim Instagram profilima reklamiraju kompaniju, pozitivne stvari projekta Jadar. To je jedno, znači oni su direktni lobisti te kompanije. Sad se postavlja pitanje zbog čega to oni rade. Oni moraju da imaju neki interes. Ja ne znam da li je to politička podrška, da li je to neki finansijski interes. Uglavnom tu neki interes postoji. Dobro. Nastavit ćemo to što ste sad pomenuli nešto kasnije. Prvo da vas pitam za ovo što ljudi mogu da vide na ekranima. Sada su građani zbog ovih brzih i, kako bi se reklo, drakonskih kazni ispred vlade Srbije. Da li možete da kažete do kada će tamo biti? Jel imate plan? Pa da vam kažem, ne znamo do kada će biti. Sve zavisi od raspoloženja naroda i sad je već temperatura počela da pada. Prijatno je biti na polju, tako da ja mislim da će to potrajati malo duže. Kako su oni brzo pohapsili naše kolege, presudili im po hitnom postupku i odredili zatvorske kazne, tako smo se i mi brzo organizovali za nekih sat i po vremena smo najavili i ljudi su se odazvali pozivu jer svaki sljedeći put može biti bilo ko od nas na tom spisku. Šta bi vama govorilo ako, evo, danas je pojavila se ta vest da se zahteva da svako bude identifikovan, da svi koji su blokirali pruge snose posljedice. Šta bi vama govorilo ako, recimo, ljudi iz Ne davimo Jadar ne budu na tom spisku, a svi ostali budu? Pa može i to da se desi, mogu da pokušaju da naprave zavadu između nas, ali to se neće desiti. Mi smo jednostavno se ovih godina i zajedničke saradnje toliko povezali da imamo poverenja jedne u druge, tako da neće se desiti nikakvih problema ili nas čekaju za kraj. Znači, pokušavaju da otkačinju jednu po jednu kariku, ali mi idemo dalje i nema odustajanja. U redu. Šta to znači? Juče se pominjalo u nekom trenutku, a možda možete i to da objasnite, odgovarali ste juče, bilo je različitih komentara, skup je svakako bio ogroman, veliki broj ljudi i miran, bez ikakvih incidenata, zapravo osim manjeg incidenta i to uzrokovanog od čovjeka koji nije učesnik skupa. Vi ste kazali da ste imali neke probleme u organizaciji. Pa imali smo da kažemo diverzije u toku organizacije protesta. U petak večer su nam otkazani kombi gdje bi bilo pokretno ozvučenje. Agregat nam je bio otkazan pa smo našli od drugog čovjeka, tako da pa smo imali na terazijama postavljene dostojne koji nisu imali prijavljen skup. Mi smo imali prijavljen skup i na istom mjestu su oni se tu organizovali, mada kada se počeo narod okupljati mi smo intervenisali kod njih, oni su obećali kad krene naš program da će se skloniti i tako je i bilo. Jutros kada nas je žandarmerija dopratila do Pionirskog parka, od njih nikoga nije bilo tu. Tako da... Gdje ste vi proveli noć? Pa mi smo proveli na željezničkoj stanici Novi Beograd. Jedna ekipa je bila na Prokopu. U jednom momentu bilo nas je negdje možda oko 1000 ljudi. Kako je prolazila noć, normalno to je se osipalo. Nisu svi spremni kao i mi da možemo da legnemo i na kamenu, i na šinama, i na betonu. A je li to, samo to da vas pitam, je li to doživljavate kao potencijalni problem da bi ova borba koju vi vodite, a deli utisak u veliki broj građana, uspela? Da su ljudi spremni da izađu jedan dan na ulicu ili da protestuju više dana, ali da nisu spremni da se odreknu nekog svog komfora? Pa jeste, to je činjenica da normalno bilo je tu ljudi na tim skupovima i bolesnih, bilo je i trudnica, bilo je porodica sa malom decom, tako da bilo je starih, bilo je invalida. Od njih nije ni za očekivati da dođu i da nam se pridruže u tako radikalnim merama, jer ipak treba izdržati to. Ja sam u zadnja 2,5 dana spavao 5-6 sati, znači trpim, još uvijek izdržavam, ali nije jednako, nije sve jedno. Tako da nisu svi navikli, mi smo, da kažem,
za sebe slobodno mogu da kažem da sam seljak. Mi smo navikli na svakojake uslove rada i života, tako da spremni su. Mene svi pitaju gdje sam bio na moru, a moja crna glava je bukvalno iz traktora, iz njive. Dobro. Šta je plan za dalje? Pojavljivalo se juče da će biti blokirani delovi Srbije. Prethodni put kad je Nebojša Petković bio ovdje u studiju, ja sam ga pitala šta ako se u petak, u subotu ništa ne desi, kad se nastavlja, onda je od septembra. On kaže ne, nastavlja se u nedelju, što vidimo i danas. Šta su planovi? Biće narednih dana najavljenih blokada drugih železničkih pravaca, mada imali smo, vidjeli ste i sami ste najavili nekoliko aktivista koji su dali podršku ili podelili pozive za blokade, bili su privedeni i ostali su još uvijek na zadržavanju, ne znamo šta će se desiti, ali to nas ne sprečava da se neće nastaviti sa radikalizacijom. Mi ćemo sutra, naš advokat će podnijeti žalbu na današnje presude za ovih trojicu kolega i naravno posle toga će se opet najaviti neki novi koraci, ali o tome više nećemo obaveštavati javnost, ne zbog javnosti, nego zbog ove vlasti, da nas ne bi predupredila i da ne bi predvodila. Ali evo mi smo danas od predsjednika čuli da su oni znali. Gdje ćete vi, pre nego što ste juče saopštili na Bini da se ide pa da će se podeliti u dve kolone, da su oni već znali da je to Prokop, da je to Novi Beograd. Zato već nisam siguran da su znali, jer u policiji, u javnom redu i miru i u BIA je bila velika nervoza. Što se tiče tih akcija, ja mislim da nisu znali, ali oni koriste naše razgovore za neke članke tekstova u novinama. To smo utvrdili, jer imali smo između sebe nekih komunikacija i slični takvi članci su izlazili u Novostima, u Informeru, tako da je činjenica da oni slušaju naše razgovore, ali mi nemamo šta da krijemo i mi znamo da radimo pravu stvar i da se borimo za opstanak Srbije. Nije ovo borba samo za Nedeljice, za naše porodice, za Loznicu, ovo je borba za cijelu Srbiju. Jer ako se u Jadru otvori rudnik, cijela Srbija će biti prekopana i pretvorena u rudarsku koloniju. A mi nemamo rezervnu državu gdje možemo da se selimo. Kad vi to kažete, onda predsjednik države kaže oni lažu, to uopšte nije tačno i jedini njihov cilj jeste zapravo smena vlasti, odnosno moja glava. Vi ste u nekoliko navrata govorili da vama nije cilj da nasilno zauzmete vlast, niti vas to zanima, zanima vas da se ne kopa litiju. Mi nismo politička organizacija i nas, iskreno da kažem, politika, ali politika je jedan veliki deo našeg života, a činjenično stanje, mnogi ljudi to ne shvataju i ne razumeju, da ova vlast, kada bude izglasala zakon o trajnoj zabrani istraživanja eksploatacije litijuma i bora na teritoriji cijele Republike Srbije, će biti, da kažemo, sakaćena, bit će i ruke i noge osečene do kolena i do lakata, jer odmah će izgubiti podršku Nemačke, Evropske unije i Amerike. Jer svi znamo da oni vape za našim litijum i da oni drže našeg predsjednika na vlasti i Srpsku naprednu stranku zato što su im obećali da isporuče litijum zarad zdravog njihovog vazduha i zdravlja njihove dece na uštrb zdravlja naše dece i naše zdrave životne sredine. Dobro, ali kad kažete sad oni će, ako urade ono što mi tražimo, što je za nas važno, znači ako ne kopaju, oni će izgubiti vlast, zašto mislite da će oni biti primorani da to urade? Pa narod će ih i primorati, jer oni su nam sami poslali poruku u ovih zadnjih mjesec dana, i sam predsjednik i premijer i predsjednica Skupštine i ovi jurišnici, poslanici, predsjednikovi koji kevću, da je uredba 2022. godine bukvalno donešena zbog izlaska ljudi na ulicu. To je čista i jasna poruka da mi moramo da izađemo na ulicu i da na ulici odbranimo taj zakon. Hvala vam što ste bili gost. Za kraj samo da vas pitam, potresan je bio taj deo kad ste rekli da ste se pozdravili sa decom, sa ženom, sa majkom i rekli vratit ću se ovako ili onako. Kad ćete kući? Pa radi smo sutra. Došli smo u petak.
nismo još završili sve obaveze, imamo i sutra gostovanja po televizijama, ima da dovršimo večeras tu blokadu ispred vlade. Ne znamo sutra ako bude nekih novih dešavanja ili ako nas slučajno uhapse, ko zna kad, ali nije problem. Ja sam mojim ukućanima rekao šta ima da rade, tako da nije problem. I imam moju braću, moje saborce koji će meni pomoći i sve poslove koji treba kod kuće da se završe, oni će meni pomoći. Jer mi smo zajedno u ovome. Hvala još jednom što ste bili iz Dnevnika. Za naš program govorio aktivista iz Ne damo jada, jedan od organizatora protesta Zlatko Kokanović. I od kada Srbiju trese ova litijumska groznica, svi koji su smatrali za shodno da o tome imaju nešto da kažu, izjasnili su se. Ali javnost je ostala uskraćena za mišljenje ili bar utisak koji bi formulisala jedna od najznačajnijih institucija u državi, Srpska pravoslavna crkva. Postoji poznata izreka da se u crkvi vreme meri vekovima, a ne danima ili satima. Ali postoji deo javnosti koji upozorava da bi sutra moglo biti kasno ako se sada ćuti. Ali ne ćute baš svi u Srpskoj crkvi, a da li se poruke koje šalju pojedine vladike mogu i posredno tumačiti kao stav formulisan iza debelih zidova patrijaršije i sinoda u priči Đura Svilara. Treba znati da je jedna od prvih dužnosti i zapovesti koju je čovjek dobio od Gospoda kada ga je postavio u Edemskom vrtu bila, pored korišćenja dobara vrta, da se ujedno i brine o njemu. Tako piše i citira Bibliju arhijepiskop sidnejsko-velingtonski Siluan. Protivi se mitropolita australijsko-novozelandski iskopavanju litijuma u Srbiji jer očigledno zna kako se to radi u Australiji, ali u pismu javnosti poručuje i da za taj posao nema ni garancije ni novca koji bi opravdali investiciju. Oglašava li se to kroz episkopa Siluana i Srpska pravoslavna crkva ili je to stav samo jednog od pastira? Ima tih reakcija, ima ih sve više. Sad, ne verujem da je u pitanju nekakva koordinirana stvar, voleo bih da verujem da je više u pitanju apel njihove savesti i mislim da crkva se ovde o koje čemu izjašnjava javno, često na veoma neprimeren način, a ovo je situacija u kojoj bi zaista bilo korisno i potrebno da se i crkva i ljudi koji je predstavljaju uključe u nešto što počinje da liči na nekakvu javnu diskusiju. Besedio je o litijumu nedavno i mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, za koga upućeni krugovi navode da decenijama važi za jednog od najbližih ljudi sadašnjem patrijarhu. Ne dao Bog da se prekopa Srbija uzduž i popreko, da tražeći ne znam šta u zemlji, neku rudu ili minerale ili šta drugo. A cena će biti da Srbija bude prekopana uzduž i popreko. I episkop Gornjokarlovački Gerasim diže glas protiv rudarenja litijuma. Odbacimo jamarenje. Vreme je da oslušnemo volju običnog čoveka, da podržimo pravo na život, da ne pustimo Davida da se sam bori sa Golijatom. Skinimo omču sa vrata budućih naraštaja. I upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke sveštenik Oliver Subotić poručuje: neka velike zemlje kopaju litijum kod sebe, mi ćemo sačekati njihovo iskustvo. Radovan Petrović, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Denvera, zvonjavom iz Amerike slao je podršku u borbi protiv kopanja litijuma, dok sveštenik Saša Petrović iz Nebraske poručuje: nije ljudski ni hrišćanski ćutati kada se narod bori za goli opstanak. Arhijereji i jereji Srpske crkve imaju svest i slobodu, naravno, da se izjašnjavaju svim važnim pitanjima i mislim da se pažljivo vodi računa i o jeziku, ali naravno i o interesu naroda, a na drugoj strani pažljivo se bira argumentacija, jer mnogo toga ima naravno što je nepoznato i još uvek nije jasno šta će biti sa ovim problemom koji zaista jeste veliki problem. Zakon ćutanja svojstven je za neke organizacije, ali ne bi trebalo i za crkvu koja je među Srbima tradicionalna institucija od najvećeg poverenja. Da li je ćutanje znak odobravanja ili su najnoviji istupi pojedinih sveštenika i vladika po tom pitanju samo stav pojedinaca, dok se o planiranom rudarenju litijuma ne oglašava ni sinod Srpske pravoslavne crkve, ali ni patrijarh Porfirije. Ne vidim zašto bi patrijarh imao problem da se javno izjasni u vezi sa ovakvim pitanjima kada se već izjašnjavao o pitanjima koja su
sasvim sigurno mnogo manje važna od ovoga, i tome je posvećena ogromna pažnja i ogromna energija i crkva je organizovala skupove, ne znam, o pitanjima jezičkim, o pitanju rodne ravnopravnosti, a ovo je nešto što je, kako bih rekao, valjda jasno, i mnogo je, kako bih rekao, bezbedniji teren za reakciju u tom smislu. I mnogo je potrebnija reakcija na tom polju. On će sigurno jednog trenutka, mislim da to nije ovaj trenutak, jasno reći šta misli o ovom problemu i treba imati malo više poverenja u njegov stav. Jer je ovo vreme jednog očiglednog svrstavanja na jednu ili na drugu stranu. U takvim okolnostima, naravno, patrijarh mora voditi računa da izabere pravi trenutak i da govori jezikom argumenata, a ne jezikom očekivanja jednih ili drugih. Može li litijum podeliti velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve? U crkvi je već neko vreme prisutna jedna izuzetno jaka centralistička tendencija, I nisam siguran da bi nekakvo zaoštravanje ovog pitanja dalje dovelo do toga, do nekakve stvarne kao podele, Premda postoje situacije u kojima i podela nije loša, naprosto treba otvoriti karte da vidimo kakva je zaista situacija. Svojim stavovima protiv iskopavanja litijuma karte je svojevremeno prvi otvorio vladika Dizeldorfski i cele Nemačke Grigorije, a u besedi za praznik Svetog Ilije slikovito poručuje: kad stoji pred Gospodom čovek, kao što je stajao sveti prorok Ilija, on se ne plaši da kaže i nepravednom caru da je nepravedan. Đuro Svilar, Televizija Nova.